Yene ochindite giti kia ubuma Thaa Mugwanja za mirongo itano. We're going to live under that president. And the people of Jew. Folk. Money was raining like taxi yao. Mungaro wa kiama kia Juena na Nigeria nawe gisha umumbi agwata kura 49 kithurano ne kinini giki kiraumirire nyuma ya gikuo kia MCA wa Nteto Eliud Ngugi. Muguga Ward, I'm thanking God for this from Muguga Ward and for this. I would also like to congratulate them. So it has been a tough exercise, and I thank God I've been declared the winner. So thank you once again, the people from Muguga Ward, for giving me the opportunity to serve you in the county assembly. May God bless you, may God bless you, may God bless you. Mega Cleophas Malala ugete kagita kagwira bange bari nabo na nandene abatere gotigira bange bakarwira gitigeke mwaka ja 2022. Malala areteza kirendionga yawe na atongeria bange kuringira ndebe kiama KNC Ntere Chiambwa. Kiunda lineup, geuze lineup kidogo. Sasa sinyi mkishapiga kazi yake ni kuchua, sisi tumesema sasa Mudavadi. Sasa baba asimame nyuma ya nani? Musalia Mudavadi. Sisi tunaambia Raila yeye akuwe statesman. Tumekuja kuhakikishia kwamba kama chama tulishapitisha kwamba yeye ndiye atasimamia urais. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sibitare ya ndungata batena gonto kwa gwite tumana MCA wa Isaia Kanyaruni ontobwa kubatezaniria nkorokibo bene India kana konge nontote misheki mutuma wengwa ni mukaji wa ntore tokuromba kabisha nontuba tokolokerie dispenser yebo kuona mwasimu agirimisha Kanyaruni yera atwira kuokya kolwelari wo kuona negadio ke batawa to nikolera ntore ne monka kalwele lektare oko na wetenya kuromba kyoro ntore ne eta kuromba kyoro ntore ne de kuria ma mwasimua isagire mikanyaru kana wasiri wa ndawa miseki mutuma wantomoyori ibokira murungu babwe antobeto ma taito sire twasiore kethia maternity uregethiro melwalia ntobo ndia rete kinya babunde kinyange kuruito nago etaito na yobire ta twakilukia to eta batu suluriri ntobria bieto bienara uteona ko tumata au nga kono ntoto siona babe yete sibitari beta kuromba kioro na araba eta kuna nao wasiri mutuma nweto no ntora lakini ateto sukulikaira sibitari neto akeleneki kume itere kalo pate atorikana kasibitali no kala to akero ni Jackson kalweo baruga iberio kiro ya majani ya bombe cha iria tikabakinyira ningana ritamwaniki na gutumenyithia nkuruki. Aremi a manjani akuma kaunti ya Embu ni marakenerera miario ya minister wa urimi 268 kuthie iguru no ati wana kuri uguo aremi aya ni maravoya ruvonge rwa urimi bururire turegwire thirikari iraugire thini wa auction manjani monthe makorwe makiendua na matikendue thia siringi 268 rutu kauria atiriri twikabireka twaragiriria unusuri mwaka muno mekite twauga mekera mbei ya mwi ni iriku wa uguo kuona mbei ya manjani igakoragwa iguru ni marenda mongererwe mbia iria marivagwa wa mweri niguo mavote kurivira mawira maria makoragwa manjani reta guketha gucengia ciarikia gukorwa nicio tia wira mbeca iri gutigara ni gukorwa imakiria agirwe ciringi 50 ikiringanithwa na uria kuri kavigi tutigatuike mkomba cia bangi ota kwirugamirira kuthomithia ciana cietu Rita Mwaniki wa Musiri. Inya star 812 star katarki almaridhi bila tibbin wala asin. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala Inya star 812 star 977 hash wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku.
Panta tiga sonda kaya tana. Twitter ikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio byaku bya nguku au we biashara ene. Twathomithia course ya spinning ni mwayombe. Afya plus. Joy Jumutu. He, jina mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborungere. Kutigagwe kombo eketete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket erere kwinagwe wigurire mutujo ankima jwa Ngoku watogeni oringo biashara chao ni gwete amona gutwika wiria kwenja na nkinya kuruta maiga mawaka iwire mbumo aruti wira bakware akarie kana digo de nera twene onana tika thondeke na itukuona ingi mutongoria ta Muisiraeli yani wenjere ni ona kinya gukaura kinya tuira twamwere kura akuga kathondeka mantu metu monta ta guruka huko sana sana ukura mbura tieka gita karambura ya urabo benu mbura ya uraga twinga gwira tukenuka kuringa mathinera mbona gene muno kuma kathwana na baba ka account yaku maiga titonyaga tio twinga gwira tukaume lima kwarenu kenda ithikuru twira mange gaturia sage no geka kunwa ntuno ba wikira barabara ni no kuria njo barabara ikibuyaga amona gutwika kakugika kakwira kubua na diwaru diba maiga thari gikua mete kana atuone ndugomba pe isa so moni onwanka nero tutabo kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Mateni Mugambi Kagucokeria nkatho cha mwanya ni untu bakwithirwo gwatanirite na bautwe kiri Nteto cha Weru Thaa Mugwanja ithirwo kigwatanira na ntinyari wa kinywa kiri Nteto chia utuko ndene ya Weru njuma ngakwendera ntuku njega betagwa Maureen Kinya.